ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Watanyo ya mukamba naende ni uthocha tutambanie mwendi ni wa Vilingi wa Mauvoo. Masito makwa nita wa Veronica Siombua na Kesharo Ndinda nukwitha aitwa liulila Mauvoo maito kwanzia ya meko naende ekaito kwate amwe mala tumombanisye muthenani wa omundi. Ala tukumbanisye ni vamwe na MCA ma county ya Masaku kwitikilana na uneni wa mutua na angi kulea. Mawia ala mamwetelete musili munene Martha Koome. Mwaitu umwe kwenda atungiwe kitheka chake. Wanake waivia yadhui kuma Kangundo. Vilingi wa Mauvoo. Otondu kwithia wa kwa kila gavana va Kenya kumya uneni kwa mbunge ya kaunti yake kila mwaka. Muthenani wa umundi gavana wa Masaku Dr. Alfred Mutua kwa lusa wa spika wa mbunge ya kaunti Florence Mwangangi ni wanena mbe wa mbunge ya kaunti ya Masaku. Maundu ala wanenea ni vamwe na kaunti ya Masaku taithi twe yimuveani wambe ngalikoni ya uiti va Kenya wailu wake wu. Otondu mwandiki witu wa Mauvoo Erastus Nzomo muthenani wa umundi ukutwelesya Mutua oingi ni wakulia ateti maekane na siasa sia kuvalanya andu nikenda maendeye na kwaila nesa. Gavana wa kaunti ya Masaku Dr. Alfred Mutua ni wa umeoneni wake mbe wa mbunge ya kaunti isu yulu wa maundu ala serikali yake yikite. Mutua ainena nukathe ye utongoi wa mbunge isu ungu wa spika muandu Florence Mwangangi vula oingi utungi ye MCS movea nundu wa wia museo wa kuseuvya miyao na kukunikela undu serikali yake ithukumite. Let me first begin by thanking you, the Second Assembly, for the role you have played in representation and making laws that have enabled us to implement our mandate. I also thank you for the zealous manner in which you have played in your oversight duties, because indeed this has enabled us to streamline many of our operations. Kuyanana na miyao ni kana gavana ailete kumya uneni wa kembe wa mbunge ya kaunti savali umwe kwa mwaka amwekati wa maundu manene ala Mutua wanene yani uiti kewo oimi malelo usesei utalii madhao na amwika. Maunduni uiti gavana Mutua ni wote vya mbunge kana uiti ni ukilite muno kuma alika kivelani mwakani wa ngili ile na 13 vala waasya ni maviungwete dispensary miongo 38 isese 13 sia uiti na kuikithia kila sub-county ya Masaku yena sivitali wa level 4. Wakavindani kau Mutua ni waweta Masaku niyo county yeyo kava Kenya ya mbeisi kisese cha kuthinikia awau makanza. Our healthcare was in shambles. Our women were giving birth on the roadside, and the statistics for women who gave birth through the assistance of a trained health professional were alarming. We have opened 38 new dispensaries, 13 new health centers, and 15 community hospitals, each with maternity, mini theater, and x-ray services across the county. We have also upgraded to have a level 4 hospital in each of our 9 sub-counties, moving from the initial 3 that we found in 2013. We are the only county in Kenya to have installed a cancer care and research center. Maundu ni make wone kana gavana uwa Masaku ni wase ni menzi tendovo imana thandatu na 14 na ila itumea mwaki wa sola ovomo na kwenza silanga inyanene. My government has built 8 new water treatment plants, 8 that you can go and see and touch. We have 4 mega dams that we've built in your areas that you know. We have another 370 earth dams across the county, 298 weirs across the county. We have drilled 617 boreholes
which have helped us to provide access to clean and hygienic water for both domestic livestock and agricultural use. Gavana Mutua ainenea maundu ma uimi ni wase serikali yake ninenganite mbolea mivuko ngili miongo 36 maana 313 kwa aimi ngili miongo 23 maana eli na miongo 45 na mbeu tani ngili maana eli miongo 19 maana 5 na 10. We have distributed 36,616 bags of fertilizer to 23,245 farmers and 795 tons of different seeds to 279,510 farmers. We have also plowed 12,932 acres of land for 12,107 farmers and gone ahead to focus on creation of value addition that benefits farmers. We have also set up a new hatchery from which we have distributed 132,846 chicken to 14,227 per household throughout the county. Tanzia mweya kwaide ukui kauntini ya Masaku, Mutua ni wawe tatameki tema lelo lami kilomita iyana imwe. It was sad that in 2013 we still had to carry the coffins of our loved ones on our shoulders due to the bad conditions of our road. This is why my government prioritized road construction and invested heavily in this sector. Mutua ni wawe tatameki te kamera ya CCTV maana 531 dheni wa misiminene kauntini ya Masaku na oingi kudhoya volisi ngali Tanzia mweya kwa ili ya OSSA. We were the first county rather the government to buy vehicles for the police so that you don't call the police and they tell you utume gari. We bought vehicles for the police and those vehicles are today across the county because we care about security. As a result of this installation, Machakos remains one of the safest counties in Kenya and is consequently attraction and investments. Gavana uone wase ni maende na kwaka iwanza itano nene kauntini ya Masaku, Tanzia mweya kuokelea madhau. Wakabinane Mutua ni mwathingilila aketi kivila cha president mwakani wa ngili ile na miongo ile na ile. Gavana Mutua ngo imambe kumba ute udhu waki uteti na maikwati ya ni avamwe kwekithekana mwenende ni wakwata maendeyo undo vailite. Ndilivotea Vilingi Wa Mauvoo kuma mawako ni mambunge ya kaunti ya Masaku nitawa Erastus Kithuku wa Nzomo. Naindi tutanauma ndini wa kaunti ya Masaku. Wengi muthanani wa umundi mbungeni ya kaunti ya Masaku ma MCA onde nimekalile nthi kwambia saa 4 cia kwasya kwithukisya uneni wa gavana Mutua na maundu ala onde uvikite na kwika enendi na ala utialitie. Otondu livota witu Daniel Mongola ukutwelesiani kana aingi nimetikilanile na uneni wa gavana na ingi maasya kana ve maundu maingi utekite mwenendi. Unakutwika gavana wa kaunti ya Masaku Dr. Alfred Mutua ni waunya uneni wake mbe wa mbunge yu ma MCA kuma kundu kwikivothokanio va kauntini ya Masaku ni mosie uneni usu na mawoni mekivothokanio. MCA wa wadi ya Mutituni Ngelani ni waelesya kana yu meenda maendeyo na kiwu kula kitaminite kwikiwa enenthi makavikie kwikiwa nundu ila masini sia kuna kiwu sia mina kwanangika mwenenthi asyoka kutembea kwa mwendo mwasa nikenda kumantha kiwu. Nundu ni wetha elesya neza yulua andu maenda kilomita 12 kuthi kukwata kiwu no munthi no theetie mwendosu tu kilomita 3 na ila chanangikana cha kuye binda yasa andu nimewa ta mundu ambi ya ulilikanwa mathina mebinda yiu no yithia ni wambi ya kukala tote kuono siola wikitu sigu nimbize na kwe area singi na sia kana itembikie ukethia kana andu no maende na kuthi o kilomita sienda kuyano isu. Nake MCA wa hapa kaiwa ni waelesya kana ibindani malelu maende na usawwa ni kaunti ya Masaku ni mailite kuisya na kusawwa malelu na kiwango kila kikwendeka nundu malelu alama sawvetwe maingi ni menda utungi wa itina wa kwanangika. Tanena ni wanena yulu wa malelu maitu niguo ni menze muno especially grading kwenzela grading normal lakini apilo yakwa ni was ila sia kathiane na
kwingi Masaku County sietha yenda mara lelo witu tona otinda ati yenza lakini mbua yoka yananga yethi ayipetika kwa apilo yakwa bingi siasio siekwe mwarami with grading eketha ye minimum. Nake Nathaniel Ganga na ula umete ofisini wa Mwandu Agnes Kavindu ni waelesya kana ivindani ye gavana wanena yulu wa maendeleo ma county ino ya Masaku maendeleo yasu ni maele kuoneka tindeto sioka azia yu unena nyao kana conversation ino ishift kuma policies kana mawoni na mawatho na mawendetio uende kwa maukoni mawea uweze kwethia te yanga waya asindumbike ti la tuona tutona kwika kuya kola kuya na inchi grassroots kwena Mauvoo kuma kuna methero maibiko ofisini wa senator yoloa maunduma uiti methero mena andu maikulia okethia tethani paasi vitali ito ya level 5 netu jaku methero mai complain nundu akwithia mena myimbe wa thandatu mateya ipe county ya Masaku kunene ya maundume ukonia maendeleo ma county ino lelo maundume ukonia kiwu obamwe na wemi Juma MCA ma county ino ya Masaku elesya kana meosa undusu na mawoni mekivathukanio kumova mwakoni munene wa mbunge ya Masaku sitokwa ni Daniela Mwongela Mutongwe TV. Amwe kati wa ivalua ila musili munene wa va ndi ya Kenya Martha Koome ukithiwa nacho ni kwikia umbano wa asili mama kwani na kunenea maundu ala maile kwatiwa ndini wa kumwa kivilani kwa magavana. Uwi ukaitina wanzama ya magavana itongwewe ni Martin Wambora ula niwe mwene kivila wanzama ino kumya uteti wake wa kwasya mutuo uu nutambaikitye uthukumi silikalini sia kaunti. Miaka ya omituki mbunge ya seneti hithitwe ilumilelia mitalatala ya kumanguthula magavana utaundu ya vigombewo ni mbunge sia kaunti anini magavana kauntini ona mavikia kuithwa kithitu kuwasilela miana isuve ona makwani mekotini kulena na matambia asu. Cadet Hussein is also the minority leader. Magavana atatu Martin Asaku nyuvanini wa mwaka wa 2017, Francis Ndungu wa Ititu wa Kiambu, Mike Mbuvisongo wa Ilovi na Mohamed Abdi Mahamud wa Wajia. Nimo manguthuletu ni mbunge isieli na itina kuelekela kotini kuliana na mauchuo indi. Ngalikoni ya Waititu na Songo, makwani mo ni Makimia Nguta. Governor Mohamed Abdi Mahamud yu ni wametuke kunguthulwa na kuthi kotini kuliana na utuo usu. Even the Senate at the time it was sitting to move the impeachment process, the orders were in existence. We have been faithful enough to bring this to the attention of the Senate, but the same was ignored. We are, however, in court, and the fullness of time we shall be vindicated. When the rule of law is that there are court orders and the judiciary has pronounced itself. Whether or not we like it, we've got to adhere to that. Otherwise, our only recourse is appeal. The import of this order is that I continue to be in office to execute the powers and functions of the Governor of Wajir County as prescribed by law until the petition is heard and determined. Kuvetangwa kivilani kwa Waititu na Sonko kwa ina kianda kinene dhino wa makwani maulusani alama dhaki chuko otini na movia wa ESCC na uvisu wa mutongo isi wa makwani silikali ni DPP Nurdin Haji ateo kwa Governor Abdi Mahamud kungudhula kwake kumotongo ini kuatie televoti la inavi kwe mbunge ya Senate ni kaunti ya Wajia viyoka. Kuma mwambioni wa silikali siya mitiyoko no governor wa Embu na ula ingi kwa oyunu wa mwene kivilo nzama ya magavana COG Martin Nyaga Wambora ula wavikia kuvono kamoko mavyuma county na mbunge ya Senate itina wako tuwa yuluvyo Wakenya wa Supreme kuvya ya theka mautuwa mbunge isieli na yu zi ya governor wa Wajia ni vikia kotini wa yuluvyo wa Supreme. As for the governor or the experience I have, I'll use that experience on Friday, and we shall be able to address the press thereafter. Mtasikia tu.
Kuyanana na mawakili make ni kana mitilatala ya kumuvitanga kivilani ya twaiwe kwa kuvudhisya utuyo wa koti ula unaungamiche iseso thiu mbungeni ya county. Zame ya magavana ni mwesu kumite kwa nithi kulia na undu iseso thi ya twaiwe mbungeni sieli indi o tuende kwetela Supreme Court ivikie na kunena wajia hivi na gavana mweu Ahmed Ali Mokhtar na ula waithiwe kithitu wa kele muvitu. The court stood firm. It issued orders yesterday, but tracing its position in that those orders that were issued to the effect that the resolutions passed by the Senate stood suspended, and the implication is that it is as if there was no swearing in, it is as if no change of guard occurred at Wajir County. Dilivotia Vilingi Wa Mauvoo kumava kaunti ya Ilovi nye nito Benjamin Mwaka. Ukambani kwitha maundu na sindu mbingi sia utuma atalii matembea na kusiona ivia yathui ni imwe kati wa sindu ii jila yi kilomita 300 kuma Kangundo town. Kila kitana sia andu muno yulu wa ivia yi ni kana we yulu no vikie na kuona county ina ekali makisioki ni materekete na ivia yi livota witu kuma kisioni kiu Boniface Mutisya nutumbanisye ngewa yambe ya ivia yi na kini kilungu chambe cha livoti yi mwanya ndwae ngone ukamba. Tui maundu ni makila muthenya itina wa kunwa nitumantha nzia kivathukanyo cia kuthiumua. Amwe nitwenda kutembea na kwilola maithiruluko. We wenda va. Mutongoi TV umuthi nitwafika kwa kituku wa Kiunguti utuini wa Kanzalu kilomita 300 kuma musini wa Tala. Va ve ivia yetawa ivia ya thui. Ivia yi maundu maseo makwendesya na makusanisya. Ve chau ivia ni ya thui. U ni Naomi wa Kituku mwikali wa vaa. Ivia ya thui ni na miaka 300 kuma na mbia uyona. Niyuka andu kumanza. Mokite kwiloela. Ni moka aona asungu ni moka abo. Siano sia skulu. Andu maeteto families sio. Yute vinda siana sieka ametiani. Siana ni siuka form 4 standard 8 ni moka muno aya ma holidays ando ni moka kwa wingi wala meenda kuka kwiloela mukamba asia buyamana disewe mayo indi umuthi ningwenda kusisya nundu nienda tumanye nesa kulika kithekani ki measia nomana ona uwevo umanji ni wavata ekali a kanamba ya musi wa Chunguti maina wikwatyo wa kwailia ivia ye ya thui indivo vaendie ata ave muvango mwa wa kwailia ivia ye ivia ya thui ne via yende ya siandu muno nundu ni kwithwa ila ivia ne ya thui kindu kimwe fani na jo withawe ne ni withawe wina ability ya kuona counties ina ila ni Masako yonthe ni withawe ne part of Machakos ni withawe ne Kitui County ni withawe ne Kiambu na ni withawe ne Embu County. Kwa une kimwe kiamba kwete andu ivia ne ya thui. Ivia ya thui na utulu wa approximation ya utulu wa mita maana ele kuma yothuku. Yoloko thiko vikande on a 90 degrees line. Kwena na undu ivinda yendete. Pe na project underway ya ku develop up and uze kwithia no ukogeza ithia no with na drinks yaku oba ukethia kundu to no koma chao na kundu kusio. Kitai kisia singoto na mbaa matu itula chano na utambi. Ivia ye ni muisio nundu vembanga sithia wavo itina wakwithwa yina utulu wa mita maana eli kwambata. Amwe ni maisi thayu vaa na amwe mavatuye vandu vakuka kwiyuwaya. Ni asia kuhusu mbanga ila siithe wa thui. Thui kumaneana. Nivethitwe mbanga cia ndota bakuve 6. Mundu akagita isaithi wana kukunde avalokile
na tulikangila kuo wange mambe yako yakuo yumbanga isu etha we muiyo kwa anduma kisio nundu kwambia utres mundu ucio atona etha tena identity onomwe kindu kimwe ciana ici ya skulu kana uga ina identity nutona ciana ndo noko ciana te 10 na kama kajoka kaivaluka turaronge tuisemba tuithi kwizambe utres kana ka kwisa kama nako ni thina kwa serikali kila kiujo gitumi kila kimwe kwa vito ithe wai ciana ikambe uga nundu kana uga ina identity ka kwatia mbanga kwe ni muiyo kwa serikali na kwa eneo tu inundu kwamba kumelia mundu bala uwe ni muiyo muito muno kumumelia almost kilomita 3 kumela bala belelo la mutheu wandu ala moka ile tuithana thina namo nundu no useo kuona ondu ndi yende na chosindu cia kwendesia tuitha thina namo na tuigwa tuivinikika kondo na umwe kwisovia nundu wa maana tutalikite kithekani ki ve mundu wa kututongoesya ala mentambuka kulika na kuona mawithuluko ma evia ye yuala mesila bana makulia kuthikwo ekala mesila nzia nisio nimaenda na mundu kutinda nyumba tiko kumanya nima na kutembea kwingi kutwika nikuo kuona maundu maingi Mutongo TV tukumane thini wa kilungu cha kele cha evia ya thue nitawa Boni Mutesia. Naindi musiaisia ni wikwatia wakaranu wa vikia kwionea wanake wa evia ya thue kangundo naindi bitikilitu kwate utandithia nitusiokerete o mituki tuende na Mauvoo mbeange mavilingi wa Mauvoo. Sasa hii ng'ombe ni yako. Asante. Hii ng'ombe itatoa maziwa mengi kabisa. Sasa shida ya school fees imeisha. Jen, chukua hii. Hebu nikuulize, hii maneno nasikia ya bima ya elimu inaweza kuwa namna gani mtu anachukua? Process ya kuchukua insurance cover yote ni rahisi. Hata niko na cover ya gari yangu. Kwanza unajaza proposal form kama hii na uijaze wewe mwenyewe. Na kama haujui kusoma, uijaze na mtu unayemwamini. Hakikisha ile majibu umepatiana ni sahihi na ni ya kweli. Pia thibitisha insurance cover imeangalia masilahi yako. Na usiwahi sign proposal form ambayo haijaandikwa kitu chochote. Pia ukumbuke kujitolea photocopy yako. Sasa wacha nianze hiyo process. By the way, ukisubmit hiyo proposal form, uhakikishe umepatiwa policy document. Uisome na uielewe. Hiyo ndio thibitisho ya kuwa una bima. Asante sana. Ujumbe huu umeletwa kwako na IRA. Inyagalete nenda kuthisa ni thirire ni ningo sala ni meeting leo usu ningo kwa noka barate kutia leo nene kuminea kwanza uyu netilanga nzima ninyosu mbikene samoka nini ndi ningo kwa noka we sawa ninyosu Nyagalete ngimene ya mutu wiba ita wa ra premium ra mudei sangu lunga mutu ni ngonga isawu wa kampuni ngiba andika awone nenda ra premium wi there kalete Njalo indi watu mine angima ona kwenda muti ya ndo sio ndukana ngo mutu ngingo nenge mbeza mutu wa ra premium ti mutu wa dia ya ngima ona meeting na ngwenda akuthi ni wana meeting mutu wa ra premium ula niwo witwa kavagara niwo mwanya view muyo utuwava sangu utuwava vitamini sionekava ona vinya we mutuni uyu vikandukana ila yeva kuve naku witisie mutu wa ra premium nundu matukwa niwo wotialia mutu wa ra premium utanu wa musie
musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imuna na itatu monza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Vai mundu wema akethe bathei lakini ondu wimete na kithito mno wose mbanechwe ne yiya ngulu ngie ndu na mawethi ululuko mbua nayo ne yaekie kuwa tatene nitukwende ya kwikwatia mbemba na mboso tatene maliu alange nimeka nesa ukamba ni maliu meba matonya kumesia munyao kana ni lasima tumambe nziasi ya kungithia yoi twavanda twitwa soko wiva no bau utoi kana kwe sokonge monenange kuithia indo kiutandithia kwivaita wasia wa muimi ni kila wakatatu kwa mbeya saile na nusu sia wio va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Ni na udhocha ingi musiaisia mwendwa tutambanie imwe dhini wa Vilingi wa Mauvoo Mutongoi wala aingi mbungeni nene Amos Kimunya ni wakulia Kenya maekane na ndivi ila Kenya itaitwe na kusisia maendeleo ala serikali yikite na yendeye inakwika. Ajelina Muse na Mauvoo asu mbeange. Na ndongo ya ala aingi nthini wa mbunge nene Amos Kimunya ni wawetakana kuosa mikovo va Kenya tanzia ya kuwa ilia milati na kuwete maendeleo. Wengine wawetakana ni kana kukilia economy vanthi ya Kenya ni mpaka serikali ya Kenya ivikie kuosa mikovo. It's about cranking the economy, yeah? Because the formal economy has died. Tourism has died in Mombasa. What you now need to see is government of Kenya sponsoring people to actually come to the hotels so the hotels can divide, yeah? That's the kind of thing that we need, but because there's no revenue, tax revenue for that, it needs to borrow, yeah? And at least resuscitate the economy. At some point, when you grow the top line in terms of the economy is doing very well, it will generate more revenue, which you use to pay the debt. Oingi Kimunya ni watu la mutendongo imwa serikali ni kwa kulikia siasa ndini wa milati ya serikali aiweta kana milati isu yethia wa ivanete kuwete maendeleo kui enendi. So you'll find a politician saying, nimekuja kufungua mradi mpya. Yeah? Nimejenga hii barabara, tumefanya stima, tumefanya this. But debt imepanda. Now, how we finance the 5 million people who have been connected to electricity? It's through debt. How have we financed the Lamu port? It's through debt. How we finance all these works that are going on around Mombasa? It's through debt. Yeah? But we are happy to take credit for what can be seen, but blame somebody else for the debt. And that confusion to wananchi is what has cost, unfortunately, because we have people even within government speaking with both sides of their mouth. Instead of telling people the truth, they will tell them what they don't hear or what's in their interest, and then blame somebody else for the other side or the flip side of. Kavindani kauna ke mwene kivila wangwata niyo kimama savu kana Ice Park Rose Mwaura ni wakule serikali ivikiye kuikithia kana budget ndimo umesia mwenende ende ivikiye kutethia kukilia economy va Kenya. Parliament must look at all sides of this debate and make sure that they make the right decision and the decision that favors the country. Because as citizens, we don't want to be told that the price of bread is going to go up because we have to be taxed more. And yet there are other things, there are other measures we can put in around matching our expenditure and matching the revenue that we have. So I think that is a challenge from us as accountants for Parliament to make sure that they exercise the rights that they have been given under the Constitution. Uneni uwo kaitina wa kuambisia umbano wangu atanio ya kimama savu kana Ice Park ila ya ambisia va kauntini ya Mombasa. Ngilivote ya kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Muse. Mundume umwe wa muika wa katikati kuma utuini wa kunda kindu ila i kauntini ya Kitui
na ula ni mwisililwa wa uthoosya wa ndawa cia umila na vangi ni wavikwa kotini wa Kitui vala usikati we aikonanwa na mavitio ma kwithwa na ndawa isu uvathukanu na miao. Mwisililwa usu ni waleana na mavitio asu vala walekwa na mbondi ya silingi nusu milioni kana ngili maana 5. Onesmus Chalo ni mwandiki wito wa Mauvoo. Mwanake winokuwa katika tene wumelwa kotini wa Kitui aikonanywa na mavitio ma kukwatikana na ndawa cia kumila muthemba wa vangi wina lato wa silingi ngili maana mwanza kisioni cha kunda kendo musini wa Kitui kilioni mbunge cha Kitui cha Kate kauntini ya Kitui. You have been charged with the trafficking narcotic drugs under 274A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act number 4 of 1984. Particulars are that on the 22nd day of May 2021, around 13:30 hours at Kunda area of Kitui Township in Kitui Central Sub-County within Kitui County, trafficked by conveying that 6 kilograms of narcotic drugs, namely bar, that is cannabis sativa, with an estimated street value of Kenya shillings 700,000, contravention of the provision of the State Act. True or not true? Mwanake ukwa isietwa Otieno Odhiambo eweto kwithwa anekiwe mbini kwi matuku 25 mwaka wa 2021 ena vangiwe na woito wa kilo 33 saa mwanza na nusu cia muthenya na vala umuthi wumilwa kotini na alia na mavitio a vala wendeka aive bondi ya silingi ngili maana 5 na muungami wa Kimantha Otakeu vala ikwani eka weto matuku mwanza mwi wa 3 mwaka wa 2021. Can be released on a bond of 500,000 for surety of a similar amount. You can be released on a bond of 500,000 for surety of a similar amount. You have your mention on 2nd of June, court number 5 for the trials. Mundu meonge winokuwa katikati ni watu wa chovo chami ili kana aive vaine wa silingi ngili 10 mbesa selesele kwa mavitio ma kukwatikana na nzovi mbatane muthemba wa kalovu wa dini ya kisasi kilioni mbunge cha Kitui rulo. Mutumia kwa isietwa Festus Makao weto kwithwa anakwatikania na lita 15 cia kalovu kwi matuku 21 mwi wa 5 mwaka wa 2021 na vala wetikirana na mavitio a Kweli ama si kweli? Otio kotini ni kana ana Kenyanya Alan Daniel Musyoka, Jacob Kiema, Mutwa Kanyau, Alex Paul, Jackson Mwathe, Jacob Chalo, Kiema Moya na Julia Status nimepikitwe mbewa koti wa Kitui maikonanywa mavitio makuthi utena meyo ila yitwe serikali ya kwisuviana wowe muisi wa COVID-19. Anakea manethi we maitembe anza masama kafyu sokoni wa Kavisuni ulawi sub-county ya Katulani kilioni mbunge cha Kitui rulo kwi matuku 23 mwi wa 5 mwaka o saa 5 cia utuku na vala metikilana na mavitio a na yumendekana maive vaine wa silingi ngili ile kila umwe nondu wa mavitio makwithwa nza masama kafyu na silingi ngili umwe kila umwe nondu wa mavitio makulea kwikia mask onthe mepikitwe mbewa musili wa makwani wa Kitui Felistas Nekesa. Ripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma Kitui ni Onesmus Chalo. Atandithia masoko wa Chaani ila imakueni kaunti ni makulia serikali ivikie na kumasovisia sio nundu melasimika kuthi kwitethesia ithekani ila siumekia muisio wa kukwatwa ni Mawoo. Kennedy Mulinge kuma Kibwezi na livoti isu. Kumana na kwitha soko wa Chaani ulawi machinery sub-county ya Kibwezi umelono wa sua county ya Makueni uendeea na kuyana na ndola mavika sokoni umaendeea na kuingiva atandithia na kalima soko ukiwa mundhine mumewita kula kwa serikali nene kusila kula kwa mujumbe wo itono maki asio sokoni o kila twila lamekanicho ni kana Chaani soko wa Chaani ni musio ni muni wenda ya kuyana nesa na kwa mituki muno ni soko indaya na you need support kila givoni you need support cho cha kanzu atethanisi na MP serikali nini na serikali ya account aturonde kutwinzi ya cho ba sokoni wa Chaani no kenda withi andu matono kwata bandu ba kwitethesia ila makwaro nipata
mainena na kisese kini matitakana kwa kavinda yumethito maitethesya sione sia plot sia ene nangine malasimika kwitethesya ithekani kindu na kila kikiauma wa meyo meusioni nundu ni matona kukwata Mauvoo alama umana na kiko andu ni makothaa kwitethesya kunza ngimaketethesya kuithekani kwitethesya ithekani kwithaa na thina wa ni kwete Mauvoo tela mbua yaua kiko chucha kuwa kilika ku maiyani oko iwoni isi otumewa andu ithia no me ukwatanga ani okos bilazia kano Mauvoo wangi nandu ala mapingwite biasala wa tamboka ne mundu no athia waketethia ketethesya kundu ota kuku na isi wakaitila ngomboka kawaida na tuyo woleu no ithia no kiko oingi ni makulemekiwe ta sokoni umaitika ni malasimika kuvinga Mauvoo ya moko itene maikia kuvamiwa kindu na kila kikia ukwatiwo muisioni mulika mwizi ne kindu tukwenda chuke nthini ni wa jani nundu jani ninuka tene nye nangi na tupinga tene nundu wa kwithwa ni tukia na twinuka tene nundu wa kwa mulika mwizi wa nini na wa kutulinda soko no wende na kuyana la no tu need mulika mwizi nundu wa security andu ma soko ni menoka atene ni kukosocheni ta kuketha be mulika mwizi withia peo paseo ni masioka matitakana kumana na kukosekana kwa mwaki wa sitima sivitali unaloe sokoni u amwetu ni makwata mathina muno ila meuthio mwana mume kiochome kiwe sitima sivitali ni u thini no wa sivitali jitu ya jani ni twetwe sitima ni kwitha ibeti zitu ona chitetheka na inundu wa na kwithiwa sitima ni jaiye chigwa na mikokote ni twairwe na mashina letu kakunia Jessica ranze beni kwa kavinda yu ekaliane methito mayumia sio sio kwa tongo yala masakuye maititakana mayona maendeleo na yuni mekumia wetu malilikanwe na mayeki wa maendeleo taekalima isio ila ingi Kennedy Molinge, Mutongo TV, County ya Makueni. Sub-County Administrator wa Matungulu Peter Mutungi ni wakulia ekali makisio kiu kwitha mayumia livoti sia mituki ila mbanga sia vikia na ukitika nikenda makethia wa maitereka o mituki iyuka itina wakana kamwe ka miaka ina kutangi wa kumanwa na mbanga ya mwaki kisioni cha Kitundu Tala Boniface na Ingewa kana kena uko wa miaka ina niko voiweti na wambanga ya mwaki ila ikitikie nyumbani imwe o matambia manini kuma musini wa Tala banga ino ithiwe vindani la sena siititwe nyumbani ino masaa ma kuituka ndi around newe yani nakana kwa kakasembete kadhika tabia madam ongeva ya ndukani nao madam watuma mwitu wake okakumbita wiyani nyela na bikaba iwe nona mwaki wakanete twana twitu tatu lakini kamwe kaika na uma skulu twe kakangire koke na uma na be kaka nini ke ikomete but mzuri ne kaumwa na ndana bikanethi akaumiwe ene na kisase cha Mutongo TV nyawasena ino wasevaikana kana kota maomese ateo malimbingi ni avya ni mwaki na baikana kana avya ni mwaki no twendo tulini tutwavya ni mwaki but ndine soma na the source of mwaki usibala bauma mundu na asisia ndio na sindu tangasi ibite ndinelewa mwaki usiwa umama kivu aksioki na kiole vikitawani wakatha serikali ya kaunti ya Masaku itina wa kutumika kwa mituki na kuvosa mwaki ateo maina amba umanya umo wa mwaki wi chao itenda na mbanga yethe wanthini wa musio bakubi wa Tala lelo ni wako thika nako ni wasimu ni balani ne wakanabe mwaki wakanite nomba ni boto sa twana tasemba mituki tabikabo na ingutungia serikali ya kaunti mubea nundu lata makunia ni maete masima moto na toka tabo cia mwaki usuti mwamba na andu ma public ni kwithiwa mwaki usu wi mwingi muno na wi kwatite nthini we nomba lakini ngutungia ngai mubea nundu bekana ke ikomete inombani lakini kainavya nikathawa mituki undu batoneka nundu public yonthe ni yabaluka bo
namo kaptabo cia mwaki usu yabya miyo yonde ya mesani lakini ndunalika nthini muno indi mwambililio wo mwakiti nombo manani chau no twende ya naiko kunikilituma ni chao ni kwinda no stima kana ni kwinda no kindu kiititwe kana kanondu kenda kakwatia mwaki uti nombo manaki ni chao mwaki ni chao ini ngutungia muvea muno byo andu ma public ni kwithiwa ni ma react mituke ni tungia muvea ila tona kindu cha muthemba tosu maka kuna si mundu makuna na tiko na ni iyo na tithia ni cio ndete mwamba nundu enye mbanga na bai mundu wisi nita ngai mbanga nitona ende wakwa akanekethe wakwonge kwa ngo tungia muvea andu ma public muno nundu wa kututethesia na kuvosia musiusu ene thina moni makatho itino etambia ila mbosa ya kuvika vana kutethesia kuvosia mwaki na ingi makula matonya okweta kwa mituki ondu mekie kenda kulanga misio ila yetawe ni mbanga tasia mwaki na nenda kwa siku kwethiwa na mbanga ya mwaki baatala sokoni lelo ni wa uthi na kilima mbogo na nenda utungia ndo matala muvea nundu wa utwita na mituki siwe makuona na mituki na andu ma emergency muma na mituki na mabika musiusu na atonya vosia mwaki pio na mituki bai mbanga inoneka ya mundu kumia ateo o twendwa byetu nini nenda ukulia andu matala na matungulu yonthe ila kumila ndu to wa mwaki maketha me active na mituki kuna simu pate kwa nange vinda na maisa support serikali nikana undu katonyeka kutethanywa na mituki. Ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kumatala Kangundo netawa Boni Mutisia. Ukanio Mauvoo ni waumwa kwa ene ilavu kuya kauntini ya Mombasa na ala mekwitikilithia ciana cia ithio wa miaka 18 kulika ilavuni ainena na Vilingi wa Mauvoo uvisa ula ungamie maundu ma ciana kisioni kiu Philip Nzenge ni waweta kana ene ilavu isu ala meukwatikana kana vala meukwatikana nimekosewa matambia momu makimiao na ni vamwe na kuvenwa license ya wia usu Adelina Muse enangewa isu kwa withianu. Kuyanana na Philip Nzenge ula ni ofisa munene muveani wa ciana va kauntini ya Mombasa ungua serikali nene aweta kana siko cia kwitikila ciana kulika ilavu na nyumba ingi cia mautanu kauntini ino tasiende na ukusiwa vanene vala ukuweta tiwo na ni musio kwa kana kanini ni waweta kana ilavu isu sikutwa isia siko isu tasikuvikia kuvenwa license cia uthukumi nienda kwa cia nundu muthuku muno kwa ula wende na kwika maundu tasu ithwe serikali nitukose tambia ila ya ilite kwa mundu inesu ona nyumba ila siuvikia kwa lausiana kana kwitikilia ciana cia likae na kuendea kwithiwa siku ila andu maende na kunywa na kwika mautanumo nao tukethiwa tutonyo kulia serikali ala maandikithacia license ya muthembosu nikenda mavikie kuvetanga license yo na kusuiwa kwika biashara katika kaunti ya Mombasa. Oingine watu la mutia si alama endana ciana sio kilavu aiweta kanani makuose wa itambia ya kimeo na kuvikia kuvenwa ciana aiweta kuuta kuwema kuwatia akisia ciana na kuilikia maunduni alama tailete na kusiana angia uni wasio nituonete o mitu engi ithitwe ithini andu na ikuchangia kwithiwa kwina maundu amwe ala tukuona katika kaunti yetu ya Mombasa ovamwe na andu kwithiwa makithi na ciana na kulika katika nyumba cia kunywea nzovi na makatua kuna makethiwa na mastare kusiana sio ku na nikindu kithiwe kina thina ni kwitha katika mbaa mbingi ciena ciana sikwithiwa ku ciendie na ciimo na ciima kwende ya kunywa matakwenda kumanya na isu ni makwitha makeuka mia ya ciana na imakwithiwa ikinyume kya zila maile kusuvia ciana kavindani kauni watakana siko cia ciana nini kuvukwa tasika athite muno va kauntini ya Mombasa na aumia witano kwi ekalima kaunti ino mekavikie kukililia siko cia muthemba usu indi mavikie kwilivoti maofisini ma ciana ni kana itambia ila ya ilete ikavikie kuoswa kwa muthenyani tukwithia vena case ta ile kana itatu na isu no ila civikiite kuvikwa katika maofisi maitu kwi mbingi muno imwe zitesao vika ona andu aingi katika community situ ni makwatiania okuya kimisi kwa uno bethe bena cases mbingi zitabikia kumanyika na ciana zikwitha ciende na kuumia kiona issues cia muthembosu
ini mailite ni kuturipotia nikenda twabikie kumanya ndu twaile kwika no makune namba emwe thanzatu ila ni namba ya kustetheria ciana ni waetakana ta serikali na maviki ya kuosa ciana ila ciikitwo mawathavu asu na kuisuvia kwa nzia ya kusinenga mausau kana guidance and counseling ni kana kwikithia kana ni ciasuvika ni asia kana ithuĩ ta serikali nundu ni tuonete kana maundu ano ma ciana kwithiwa cibukua na cikwikwa ciko ciao ng'endilini cithiwe ciimbingi serikali tukakikiacia kana ni twanenge ũteithio misiela yethiwa ina ciana cibikiite kuvukua kwa njia ya kwithiwa tuima kwatania na andu makumeka counseling kana kumanenge mashauri nikenda withile mwiko ya musi mitwe yonde no mia muno ni kwitha ni wisi ila kana kamina kuvukua ni betha ana thina katika musi usu na sindu bingi ni ciendea kwianana na nzenge siko itatu cia kuvukwa kwa ciana nini nilivotiwa kila muthenya va kaunti ya Mombasa. Ngilivotia kuma kaunti ya Mombasa nitawa Angelina Muse. Kikundi kimwe cha akakuma mwingi ni cheyumililie ivindani ila mwinyu wa corona wanangie utandithia na kulika nthini wa utandithia na kuseuvya savuni na ikavu nikithwa nivikia na kumanenga ngima otondo mwandiki witu Lina Musangi ukutwelesya akaa meyumililie kulika vya salani itina wa mawiyamo kwa naangika itina wa corona kuvikia na ulika nthini wa nthi yetu ya Kenya. Ikundi imwe ya kakuma mwingi uthuloni wa Sua kauntini ya Kitui yambise kutuma ciondo na kuseuvya savuni tanzia imwe ya kuendesya maisha itina wanzi ya Kenya kwambia kukitana na muhimu wa corona ula utumitwe maisha methwa mema umu. Muhimu wa corona ula umwawe ni nzi ya China na ula utambulikanite ta global pandemic wabikie nzi ino mwi wa katatu mwaka muthelu. Kwisila kwa Chris Bell Foundation ila ni shirika imwe ya kiserikali na ila ya sobiso ni umwa waka juu nimekusovya sabuni kuma kwa kiluma na kutuma ciondo bala matesa masokoni kibathukanyo. Christine Mutoni ula niwe wambisi shirika iya isikana ni wakitwe nundu wa kama kunikieti na wa muhimu kuvika Kenya. Ikundi ene yetete pamwe ibetindiwa na tumanini alani ya sei ovala umathethe ya sena kumaite material mausovya asiondo ina savuni ni kana matema sokoni maile maisha mo. So our objective is to break generational dependency, illiteracy, and also poverty through creative economy. Creative economy is one of the sector which has not been focused very much in our country, and yet it can generate a lot of income for the development of the country. And so the group that we are empowering, they are those marginalized people, that is the widow, women, vulnerable children, and orphans. Oingine wa mikuli serikali ilikile katina kutethesya wala mabikiite kuma skulu itina wa muhimu ukuka. We as a Chris Bell Global Foundation, we have come in to help accommodate some in our programs for creative training so as to promote creative economy. But we cannot make it alone. We need those people with the like minds to come with a partner with us in this noble cause. Juliana Ngole ula ni umwe kati wa ala matethekete kwisila shirika yini waisekana ni matethekete muno nundu ni makwata ambeza cia kuthoa leuo na kwibia ciana bisi. Tukiunza tunapata pesa, tunalipia watoto shule, tunanunua chakula, tunanunua nguo. Alafu tunaweka kwa tumekuwa na table banki ambapo tunangawanya hiyo pesa baada ya miezi 6 hivi. Kuma mwingi uthuloni wa Sua nguripoti ya Vilingi Wa Mauvoo ni Lina Musangi.
na ndi musiaisya vau nivo twavikia muthia wa Vilingi wa Mauvoo muthanani wa umuthi ndio tungia muvea nundu wa kutambania naitu ithia wa Mutongo TV na ndi bikwendea utuku wa kwaila utuku mbovo na ndi imona ngaindini wa kiwio chaku. Vilingi wa Mauvoo waite waninye Veronica Siombua na Kesharo Ndinda niwe wetha itwalila Mauvoo maitu kwanzia ya meko kwa oyu tiwinesa na muitha na kiwio kiseo tivata nenyu.